Camere baro bella Camere teo callamo Camere baro bella Camere teo callamo Camere baro bella Camere baro bella Camere teo Tana kira kura kiriyo Kira kurini Tana kira kura kiriba Ni teo callamo Camere baro bella Camere teo bella Abere tol ken ma pol kare chen dek no akelo wang wa ene go bodro gi fon ma bele mano wa yubu ka ene tin ni kono bien kan nen ken me loro lok me kwan e chole tiningo wa lo pi duere maro ma chiel kolo endo for wa non per tek wa pel wi o kare du mario bien kaput pe wa lor doge ma be cham kan put ju ke pro no report ken yo ngech ma brate ken no mer bet kede pinian matin ni kono panelist tie go magi tie ko yo pe ro ma berde nene o to I kwani karo me sharing video eno o bodio ma pol nene click live ben tima be chere YouTube channel is subscribing now lo bon balo karo wa chere una tiga ke lo panelist ke ro wa chinen ke da yo ro cha ke ro kar wa kel ka ene guess matiga ene ra neno megolere grace ka chilgi pas ka tio ka ene mami ne chati ngar tun kucha ana tio kana mama fo tie for European ana la did Professor Kennedy amana paula tiga ene obana kore la did Caesar public tiga ene Dr. Caesar chai video me batiga ne la did ka karo ba chi wana yana ke Christine Adiera Tio in their house. Ki omen wa diben. Wow, screen do man na chak po mo ten ya yo to tal manera wono dujo ko are tin ni pe yor ni ngaporo. Very true. Pinyan matine wata madu ka en maneno ken me loro yup ere mabe ken me kwana ya chule lokum kwan bodwa ya chule waneno utero chabet maromo ngwen charon in ma biche ka pero geno mo bere but no ne piata ol to mer wadu kana waneno ken me dolo doge mabe message ngo mer wachulo lo mo kana bi agi bot bishop retired bishop chola no mano di benti ka dor yo be ke ker gumeno ba la bom bal kar wa mi tal bot la do yo madakhil ma kwan ke majwini la dia professor ajol matek bir jolwa che onen ke moron chero yo kede ajol Yeah, yeah, let me just see. Yeah, ana po itu to down tiga winya ya. ate Yes, so and mukwa ko ngara po down dichu magiti kanana wagi kabir mapapat iwi lobo mero beno po panelist ekini dichu ma ingedwe achel kinuchu ma karo wan mo ber kalo lo achel lo me kwan. Pien kwan ena dong tiguri medong lobo. Kwan ena tie gina chel ma kumero remuun lobo pa bedong dan mabir ka tigbot kun bedong no dong un poram char ka tikamu kene pien no do kwano remuun chipi man idua chel mabir kalo la network na cha ngola de professor en on wati munene ken ma network pala de professor yopeni mien wasisa kero bien ma feel again for a little bit ken ma wa yobo network professor been introducing lo actio nan ken me charity Yeah, Professor kai gino yube chi ichak mer choti ana joke. For the 12 panelists for dan duju. Kiro Professor berka wajneni duwe dong roma chiel kiro ti neno be kitma miro kwan yup ke ya chuli gi ngoma yam ma chuli ma kar ma chon go timo. We go julo kwan ya chuli ma total. But no, when you keyboard Dr. Caesar Chai, keyboard Jumukene, kita gin
gina yam ni tina chwele go kero chingi ka acel go yubo weo gin mukene ni go no kony memede gi kwan. So loka kwan pire tek kiro professor ber ka wanyene ni go ber ka timone kore gi kore ni ngoma miyo lu nyuro tim, ngoma miyo lu punyo tim, ngoma oro mo timone charo kaka. Bien lok me kwan tie bo latin kwan, lok me kwan tie bo la puny, lok me kwan bene waneno ni lu nyuro oket chingi iye. Idong bene lok me kite kar machon no lok me kwan pa nyira kira miyo gi jinkere ko lok me kwan pa nyira ma Lady Grace ki jomo ken go logo ye ni kar machon ni no tina nyira no gi nen mer chal joma kelo lim meken bad mo mod gi temo lu nyuru mo ken go ber ka neno ne chwal tina nyira gang kwan go neno benefit me chwal tina nyira i gang kwan. So picha eni jam mogo tie ma gitimo mabejo i kar makar ng'ej gidong miro gi nen ng'o moro matimo ne i anyim me temo mede gi konyo lok me kwan pien lok me kwan odok chien tutwal i kar pa min i kar en me lweny ma obedo matek i utung malo me Uganda oweka da lok me kwan pire tek dwe achiel en ma wan utieko me kwan ni pire tek pien kwan pire tek. Professor ka no itie on chiro mede gi kenyo. Ya ana tamani dong mir dong pada kaya gena aduak daru chen tu twala tamani Caesar inde bini gena kirano ber ka waje ne kwede ena ni kwan pirate kwana ye gura chel ma dong wan waramo dong kilo ko waye Acholi kidong kwan bene ena gura chel maram wan dong waramo beru ni wan waramo winye i Uganda. In Uganda don't compete, Dharma papat egini wengi kelo gido wengi ti Uganda. Che wundong poramo twalo duanuo kada wun daru mo pe mo kwano. Chidong gin ma wa kwan per da ene eno. Wan waramo participating in national development, in development in our region, and also in the development of the politics and allocation of resources pilobo wa kada ngundong po kwano inde no dichido miro age kamuken me bino kalo nyampar bedong kone no don wan waro mukel ne don ki kamukene chidong kwan mit we wan bene wabetie ni wan bene waromo timo ne chidong atamani piem pemir do kwan dokar mapola atamani Caesar no do chao lok mabe atamani endo bin we endo lori ikom ngoma tika time tutwale me poro inge lweny me mwa gine me wilo ma chel kareo inge lutela wagu biro go telo wa mabe malope kilok me kwan endok lweny endok beru tie ne lweny pa konyi an wandong wa miti Caesar do biru tete wa por gina pore ni ning ka wanano lutela mago konyo wa menano ni wan wa kwani ngi lweny me mui lobo ni ke dong ngoma otime ngi lweny en ma otime fudini chono dong eno chako loke chi dong ana tamani eno miru meta Yeah, ana po twal professor an megani dong chochok pien walo ye oro ni chani ina putie ka chweria ene ni tich ma dana mo golwenyo second world war mo first world war second world war otimo put impact put ti botwa dana ne put wa luo nyingi bene watini eni wa yenyo dana ma tego botwa ilok ma kwan gi ngage put wa dok eni kum jumone en ma jume second world war o konyo kogi ni
So ikarma lwen me second world war o gire o tum litina Acholi ma veteran ma go lwenyi gi British ka achiel gimini gina giloni gratuity me retirement dong gi muony chi joni go jalo gratuity elni go ni dit chalo dit tibere tumani o organizing in a wego kony lok me kwan ya Acholi scholarship chidong atuma gi jomo keneme district gine Acholi district yami go bir pinyo wachi ngo mabe ma romo timone gi chende en ma jono jalo ni chi gin go tamoni bibero be me yon chinka achiel gi dini dini ma papat ma ti Acholi pien dini me Catholic gi Protestanti ka giro kero mission gi kamone ni gi kero bene gang kwani chi gin go yon chingi dong gi joni en wachi churches egin tuju kiro no dong gang kwan tieni etieno ma gin gi yer gin gi bi sponsoring etieno gang kwan en gi chulo dong gang kwan en ati o wera da Paul dano malo chabit mo kar cha wa kwano nyingi go kwano kede o wero joma gi romo luo nyingi kanye ni chere adimola gi nga banya won Alfred banya gi jomo kene en Angelo. Angelo banya dilo tara kito kono bi winyo mano no ni dilo tara o timo just degree achiel leken the first degree, but he was a minister. He was actually managing the East Africa Airways. Yeah. But he look a degree no one come with tour ni degree achiel with peramo certificate with peramo king ogini otidong ka chiro dong jemi tika meda ka taj kwan mi obe meda but ka wan nong power ji ko moy lok ma kwan ji kito professor wa ni ngar mo bi chungbor wa ti dong be ka pe dong do ni no be ka do e parliament de chire ni no kim lo wotu kunu ka no be gimo ma in rom arguing pire to twal pi jo do pero we kwan pire te dong jemi mo time ye Acholi da ni tek mer ka waji piny ruo kanjeni because jamo chako bale marach ya Acholi kar me mino do ilo o jemu chalo lok me kwan chalo lok me ngo gini otugi bale me le tieno mo ken no timo lok me kwan no bir pe no gemiro winya kolopien means mo no dong pe mano dong ngar mo la nyur mo ko nyin pe so kwano chako bale o marach kar en dano bedo ka tuta kengi ok bene mego mano ro donge ka dong mo mani petek wa kwan dong pero mo kwan o wego war na tie ma da ikom megi ma yam ma chon ma go chu ikom litino gi paka mo chu ikom litino ne litino go bene go tute ma dong no pelar piano pero boy gi go ada litino ruin mera chi kar ma UNLF go bino o konyo mera da program mono belo tie ma gamente ono belo chulo litino mano waje litino ki ma go bel ka gama war ga gi ministry gi permanent secretary be ministry of education gi chwale gan kwan mon ma gi gami yeni chi litino be o mere gi kwan kumero yeni ento pol information no ngar mo mangi mati to 12 pere we dar ma pol lo missing be be ngi wer kai ini wagi maro pe ku chi ministry of education ichi neno nga so jamene o nyene to 12 o kube dong en gi lwenjen mo ber matek gine Acholi ni kom kwan mo dong gi ko mo dong gam ko kwan li tiro gi gang kwan go gi so chero te kwan dano gi gang gi me ter gi kam gin en ni do ne o gang da ne ga matwal o we Acholi religious leaders peace initiative yam go
go kero chinge ka acel ni kare dong jemene tek ni ning go chako program mo magalo ni Acholi educational initiative ma go tema chulo le tino mugo bina gi chena mugo mana nok magi no gi wo ikar cha no food ju mano gi miro konyo dan pi pero ne no gitima pol so bishop Acholi gi archbishop dama gi go gere go kero chinge ka acel chigo no konyo gi wo o we Acholi educational peace initiative o tema konyo le tino mugo bino o kere wa university ento pero madong tie ni poka ne tie ni me jo en me second world war scholarship eno na o ai kom chen ma tina Acholi ken gi ayo go miyo o miyo me chen ma dit eno ni o duju ni miyo go ti kere gi gine o we o ribe ne ma o konyo ko le tiro ma pol endo en me Acholi educational initiative o bir chal konyo ma giti kwanya ko joma waka iti gini ka konyo ko scholarship makit egin madong joma waka dong go a kakamo gi kome mono dong mil gi nong ye cheda ti o no pere so en magi lo ne konyi Acholi education initiative o konyo mer total ento konye no woti ka geno joma waka ni gina gi romo chenda mono ti ma romo gina en madong chenda ma waka do peo gino mo no Acholi education initiative romo timone peke chi atama me girone ko win kong kita bishop Acholi tia explain kere da kera big mo i video mo matieni chi dong Kennedy over to you kainen video eni one ni utum in kube kere kumero but amiro wajane atini jo chani mauro chalo chene gi second world war ni kombe in one photo ti gi peje stadium iloni peje memorial gini ni kano one tin Acholi what is serious ono waro timo gimo ma roba gi jo chani go timo ni ka gin chano gi romo timo ne si wan mo kombe ro timo poli pingo po romo timo ne miro gi kwete lok ero ni weke niang peje stadium no wano go dilo ye batimo ngo ye kayam pegin go sacrificing no ko wati gwe dilo let kamo mapat Yeah, anatam wan wo po tutual Caesar in me we menaro ket ma luten wa kwan ko ringe loñ me wilo ma chel ki mario ki bene ket ma watika no pero iyo ma papat inge loñ en ma temeni ti dong challenge ma ini mini wa ene ni wan ma cha luten Acholi wan ma cha Lieutenant Acholi mir ben wan wacham cho menaro ni ngo ma wan warom timone malupe ki ngo ma Lieutenant wa magolwenyi wolwo wan marom mi gina eliba chel ki Lieutenant wa magolwenyi i World War II magaromo eliba bichel chene mano miero gi chul gi mano gin gi ram kwany ne me rwao ne java gi gitiyo kwere me yubo bus stadium peje war memorial stadium makuwa kumbeti wan watika gwe dilie gitiyo gi chene mukene bene menero ni gimiyo scholarship bo lutero wa kwan ma lutero mago kwano magi chene enuni wang'eyo gi watin dano chalo Wilson Lutara gi dano chalo Dr. Gene Lutela gi mago bedo tie Dr. Alfred Banya gi the late Adimola Ochere gi ke Leli Tiberio Kenya kuma mago tiyo matek manano ni lutero kwano ti eni ni piera tek mada ci dong mano fut po amete dong wachet kong wanen video ma bishop ber katero ne ngo ma Acholi educational initiative gutimo ni bien eni ni era e program ma ingelweny eni ni wabere mogo magutiyo meneno ni lutero wa kwano chento ket ma un winyo Caesar bwajo ni
no ma gitiu kwede me wer ni du ter wa kwan kwede ni pole dong gino ki wa ci dong jemi en ma gi gene ni mai ni no gi wa ni ya chule gi wa ci jema ku mero pe mo de ci dong chao kene to ko yoro wa ko dong in dong ko no dong i dong e laro mano in pe i romo mete ki program mani ni ci do atamni Jimmy wa ko wan nen video enoni ka dong wa mete ki program Betual wa mete ojolu e tarpalo TV ne matini kun andak la de ben atika chelki wanwa bishop ma en pol kare chengjui duju ka wa mero lok mano lok matut ikom jemi mano wa ko kaka chalo wan choli chalo luo pol kare wa bino oloto wa luru chingwa iriako ma mege ma en tikere chi wanwa bishop wa foi to twal pol kara chung kedwa ikiet me punyu kaka ki ngech ma initi kere wa foi ma tek to twal bishop yo tim ni kono lu nenwa wan watika neno lok ma kira tek man lok ma kwan inyo kara en ma wati yeni kara me da kwan chidong ka watika neno lok ma kwan no ti jem ma duong ma kwa lok ma kwan mai kiena kenyo watika neno dul machan ma no wan wangeyo muchake makelwani Acholi Education Initiative ma dadit bishop taking ngech madiet ole ye ma en ngarachel dikin jom magochung mater ni dul mano bertie chidong dadit bishop wan ngechwa wateka mer nongone tinni dul man ikit ma chaka kereo chaka wene kirong kone gwak pitian lok ke bene ibi konyo wa kere o foi tsal beru peko pakon ma ber ka magalutino chidong kare ma konjo ku mago ber ka magalutino ma pol chi tino ma gi mago gini doro lumon pakon magi diega dia letina wo wakal nyera letina nyera odoro gen magluoni sex slave mago yin iberu kwiri beru talo pi me buru magi buru kwiri dilum ngargi ken ma konji mirano bet kwiri ber kwiri tele tene no gilungi ni sex slaves no chak karema luen odo matek ni kin lumon pagamente lumon pa elare tele tene na tina nyira ni no go chako dugu magi ke riama gi o ki lum kuja ti wan mober ka go gi e pade gi chako pade girls academy magi poni le tena Parawa University Acholi Education Initiative Acholi Religious Leaders Peace Initiative ayo chako magi noni le tena dong tie ma udugu mapol ento mogo no program da kwan ki walego kon detail rom no na ki office wa walego kon ki bot dana mapol makarne institutions madang yena go bergamini wa kon ki o paro twal teno ko kwano wa university bene ente nge madong luen pa konyo gik ti kende bene yo mayama no miyo konyi kit mo challe tino may lum dong bi peni dong go jok me miyo konyo so we lok me Acholi Education Initiative
oto mere kumeno ma petikit yumo kat no wan chunywa mirani wamede me konyo litino magitigi peko kat no peko chiri lumento ma peko diogi ma weko men gin peko no yo me kwan pi peko pa lweny mobedo in Northern Uganda kan mino ena ye kit machalo Acholi Education Initiative chake kwede kai nge beno ta kwede tie kiteno ni Okay. Dong kawa oya gikne amete awachi pe we will subscribing e channel no megwa metar palo TV kuno angde de ben da dwa ko tarati about Omera Jimmy ma NPA studio for mater ba me do to go for mater Poi mede for Yeah, see, anatomony wunu winyo ngoma wanwa bishop utero ketma actually education initiative chake kwere malupe kilweny ma otime ki malupe ki ayela malweny enu ni ukelo ilok ma dak kwan ci dong gin ko ber kano kony kilo mawaka ki bod jomogo ma lukija cento ikar malwenye no do ge kony enu beno bicharo ge ko ci dong kin me mete ki konyo luteno ki ngoma no gin giram gitika timne ni dong pedo mer ki lare ci man ene gin mautimme ci dong wamiti wamete ki lok en ma la dit bishop wachi wani menano ngomo no dong matika time kumbete ci dong ngoma wan waram timone ci dong la bombalo kare ana mita chet dong wanani ngom matika time malupe ki kwan kumbeti ya Acholi ci dong wamiti Lady Grace dong binano ngoma tika timekin pachi ke no ki kwak binyuro gina chelo nyari mo ma giromo time wek ki tegi kwan gi so anda juri ba wek inde mete kwede wek wanen ngoma tika time kumbetikin pachi matika balo kwan palutero ki ngo ma ini nano ni waramu timune wa yu gin matika baleni Apoyo viewers ki dano weng magi tika neno wa ki panelists lok ma tie matabalo kwan palitino loke dong pol mede kong bede ki lok ma me covid mo bede ma school bene ki loro ko chok pi mwaka rio enu ni bede ako medo I kompeko mano dong tie ki lu nyodo gitu kan nongo peko matek pi lok achene lok achene ma wayne chulo school fees wele la mal madong bene pelare titwado dano ma ikien gang school ka ini neno school requirements magang kuja ci dong yimbe deki penye ke kene ci dong school fees ma ke chulo ne ke chulo me ngo pien requirement ken duong kata mano dunyoru petwero so dunyoru wo magang kuja ni gino pero de gitu tuan loka school fees ki pero mano dong put giti kede wero jimi ne tek bo dunyoru kiti je mo kena madong o donye kien gang matek madiu dano loka pun dong bene pere loka war be dong pere ka in bene neno school ma ke chako ne school ma ke kwano nono ne magamento chako ne school ni ka in neno bene
headmaster ki deputy ki kene ye mier ngo ki chulugi lu puonye mo kene weng be pe ki tika chulugi so dong la puonj mier ko chero ti chat chate nyo chero tim jimine ka kwene go bin cha bija bichiel chi no dong bene mier puonj lu tieno mier yo chi jimine tek ka tutwale ka kien gang tek bot lu puonye ai ki dong kwo ma dong beno loke kong bedi kien gang charo botwa kwija loke sirti ma do biro ki jimu bino bene jimi ne duong wakata kong bedi yama chone charo ka tin en loka chuk gi auction gi ka biro no chok cha biara chiel kuru lu puonye be pe ramo puonj lu tiero ben ka area ma to auction time ye lu puonye be pe ramo biro ka puonj tien no giti ka chat lo tiro be ka kumeno ki mielo go wacha di me cha par chen mi ki diku chi do be kwan be pe kwan ne so ini nero no jimine o dogo te kuone o lo a liel be ka tie pe o ti liel ma pe o ma lo tiro wen be no gi mielo gi cheto e liel lo tiro pe cher ka kwan mero du pe o so jim ma ti ka di da duong eno gemano mier ki yupe eno diro pagamento pa local government ene eno mier gunen mi diu chiek ma diu lu nyodo diu walu tino me kwan me bcher ka kwan ai ki lok mogo ma don ko ber ki kelo ni twer pa le tino eno ki wai meni twer pa le tino eno twer pa le diro be tie mi neno ni la tin mon kwano bat ki lok kom twer pa le tino ki ken twer pa le pa wigi le tino pe ki mier dong lok ye so jimi eno ni jima pol ma tika kelo pero kom lo tino pen wel lo tino pe kwano so jimi eno ni tek pen lu ino bene en lu nyori ni bene lu nyori ma tino ka lu nyori ma ken ka no lu nyori ma tino bene so no dong jimi ne wen tek ma miro ki ket tek ma de me neno ni jimi wen ki neno kit mi konyo kwan iyo mapat mier ki lock system mi kwan iyo mapat an ke ka apoya Yeah. Network men was Professor Pete. Yeah, Okay, I'm having some this, so I think you better merenye tima better. Okay. Oh, chair, chidugo and dugo. Professor. yes. So kagin kay naro chidong just continue. So atamni mafut po achero menero ngoma lunyo romo timune lutela remo romo timune ki kilugwa kuch romo timune ma pascal belori eroni atam kong mir wa kel mego madit tie kan ma mego madit en yam ngelo lok mogoni kono le. Yeah, kera professor again. Mega madiet ramo teta wa to ngo mayam ke timikar inga kar mayam no to juma chere liel juma no mo ga bedo no pore chegwa pa ngeo ba ke julu tenti lubu ngo mayam ke timachon ke down la ko majan ne kar ke kelo dan wang nung chere liel ne kar ni ya nan mo puru ta pur bana pe bana kom liel te ya no ke yo ai twan miel mo nong dir di kar pe wache kit again na po kan tini ngo mami ira mutero bega kenya wak manu kwan ko wacham kene ke kema pingeti gala kere wa kel mami ka ene metero ngo mati mami wajoli ba itini ngo ati kara ko yo kara duana na ba te peng do ko na chalo ngai ba ko ne ba apoyo ne ben lok tu lok no kwan eni kwan yang no karo chani no lu nyori be no fonyo lo tieno gidi lo tieno me kwan ki kombe di pindo la ko pa nge won ki nge ya kuja ki o wa lo tieno ma pul
cái ngoài chỉ quan bể đẹp cái mà cái này cái quả cái gang quan chờ cái lùm và tiền lúc tiền cái nó là lọ chứ qua quan bể đẹp không mà đẹp của toàn em tổ quan yang chọn nó quan lùm nhiều rồi này lùm nhiều rồi này vui qua cái mấy qua bể nó cái đi qua các pe chỉ gang quan bể này vì nó phốt ye vì nó đẹp cái toàn qua cái cái nó quan đó quan cả chờ tiền cơ chuyên gì gi wuñu bok ko poñe kadi mu gir la da bier no no wiyetiyo kadi mu gir ya bichel no wiyetiyo kadi mu gir ya ngwen no ngey dong pin ci no wa dan ti ma be dan kar chungi kwan ni na ci kombe da be pin ba lo gang chene ben pe dan ti ma raj en na wati wun mu ti kan wa ni lo ti ne wuna ti ka ko ni pa la bon wun en me be wa kan no quan nông pere ya chuli ya lo tiang wen nông wa pu wa yang cái pu tiang wa yang tiang quẹt cái i các tong cái pin pu pier no tek pu pa ma cái in mier quan bên ya pa ma i pu cái pe ya cher quan pa ma no ko ni chulu ma nông ko be lo tiang pa lo wen gina pe ma ti ken en cái miel cái en kar chai kar wa chani be ka ir chera miel pe miel ki nge luia me du be ro ta yar pe ke den be ni miel wa bien kwan tie na chi ko be ro ti an pe wunyu lu nyoro ko mo kwa be ti an kan wi go ba le o ti an le go lu nyoro wen ni ka la tin ni ti la tin mo ti ga kwan ke be ni chuni di la tin be la pun ma pa ju ke lu pun ti school in be ki pa kan di la tin ma kwan nè kwan pia tẹt kwan ya bu yo nè kwan yang có cái quẹo nó nè nhiều po kwan chứ đồng có nè mà chứ nó nè về pa nhiều nó có chung mà tẹo lời qua chỗ nhiều nó kwan cái nè pe quẹo nghề cái tia nhìn ku ja no nghề về phụ tia chung nghề về pa nhiều kwan pa nhiều chú cấp tẹt mun mon lu wat wa mun lu nyuru wen wa cho u di lu tiang ku mak kwan u pun lu tiang pun pe giek ya kan nga ru nywa lu tiang pa tikile kwai dong ka bir bor in puri ponyo ka te in puri kwa we en ber pun lu tiang na bet ker ma in ponyo gen ne ya chi lok pa kwan pe tek gin ma wu cha lu tiang ne be ro twal atam dang ma pol ti ka wu ne gin ma wu ti ka lok ma kwan o pe o ki ka ke nyu me de ke ponyo da na wen ki lok me kwan nen ko be no wati kon nga gi wati professor gi wati nga yang tie pero ma no wi wate pi lu ti wa be ti ma ko kwan ni ti be ke duan chi kwan pi tek tu twal ana tamo lok mo mi ra lok ma pol pe gi ma wu ti ka ti mo ne be ka da ko ni mo a ju a re ke no ka nya no ngai ta tu twal pe ke bara ko ñu mer ki doga ci lo mo pol pe kay nen ko no futie ci ko gamu ana po wutu twal ba po dana wen ya wan wo po tu twal in nge chi tie me go pe wa chi nge chi pe nge chi tie ma je ma po la de ma ini ngeo ma in ti ka konyo wa kwere chi pe wa chi nge chi pe geno wa ini tie ka ni tie lo ka tie ma pien nge ma ini chi kwere yeah comme lo gena professor wa no gena peter to al ngeche me tie o ma dieta o ma da wan kana por wa mer ke bot an bien ke be wa no mo kana ke cha put mo kana ba pa no ke cha o yen yo me kwa ne pa lok ma tin lok ma don to al wa la bon balkare ngare na me no paska ti ma yo pa o ke ngo ma no an bien tieta wa kan bena ka dak chen wa da yen kong ngo mar man no paska bien wa nyo en nge ba ngo mer bien no tieta wa kan ko paska wa ke le na wa ti ga en bien e mi no wa kitung bodien lo mo megi ya no ka ni bineno ngo ma lu nyodo
lutela lo guak chek gitie timona ken pen kuje paska wa kelino kaina te bine minwa matubwa ofo Apoy lo winywa apoy pananis gi jo dujo magitika nano wage kama papat kamuti lok matin ni lok akwan lo nyodo tiji duang walo ponya weng lo nyodo yo mero go ket guri kom lo teno me cher gang kwan dak lo nyodo yo mero go nan ni gibedo gi lo teno mabe wek lo teno chero winy be lok ma bino gi gang kwan aner be ne lo nyodo yo mero go waj gi lo ponya ka la ten petika temo mabe mero waj gi onyo la ten ka po o gang kwan piane lo teno mo kana gicher ne gicher gang kwan ento gi yo no go cher kama pat no la nyodo pero mo nge na nano wai so en na pen no bino ko ne result bino no la ten pe gi mo mero ke wala dia ano ne la dero mero following ape win lo kala ten ko nia ki wai ki be bolo ki na bola pero yin ni ang te lo ka mata gi lo kwa kuj bena lo teno ko meto no lo teno mate teno ti te miel kong pe pe la ten te mo ka mero gen go pe no teno bino kan ka te mo mo ani put pe o me bere ka kama kete en ngoma wa yin ti ka te mo gena I bino kan ti ka te mo la nyoro ni nge nyo woro ni nga mero gen lo tela be go gena go pe no teno enano wa so gena ha be lo ma pon anano ne lo diro gi lo tero kwan gi lo nyoro wen go ti ka chen me wa gena lo ka kwan go wor mate afai Yeah, so one more point to 12 Pascal in me lo kom ngoma lu nyuru rom timene kwere kidong responsibility gitika kwene ki bene bolu tela kilu go kuch egini in rom nano ni latin timu hapa ke kenti gang miel ede de ni latin ene miru beri gang miel latin me mo hapa latin a wubi latin a nyaga ma miel ruyo piny. yeah tin network professor peteka yege wan raka no berka now consistent kera jini but power be all dukchen duki Yes, so one no mir one ne one what you ngat man gi dogu kori ne la nyori tigi dogu kori ne la lutela tigi dogu kori gi lu gwa ku tigi dogu kori gi ma mir gen gu ne gen gi tiu tich eni one waro ne ni ni la ten me mo apa ro mo miel ruyo piny ro ne ni kabale ye wan waromo ne ni lutero magi ti dong auction do dong gin me bal lutero ka auction tie ne aria dek no lutero param choi ga kwan eni petika kare ti dong wan ma cha lutero wan ma cha lutela wan ma cha lu go ku mir wan ne lutero wa pego biri ki je ma balo kwange je ma kwanyo gine attention gio ki ilo me kwan ci eneni kin ma piere tek ci da taw ni mir wa chet don kong ma nen don bo la me go Christine wa en don otiti wa kong lokom lu poñe mara gitini ni ngoma ma tika timme bod lu poñe en yam be eru be gam kwaro no nero kero lu poñe timo kwede la me go Christine we kumiro kompeti en apo edutwa ma pia kia ma bo avi jam kila po wa ka mi la po apo kila papat kani loke lu nyoro mi aku nane gine a report ka palotian pe ni report ka tike si la tien no ngane report ka dongo ki bi bola pas ka wa ni ngani loke ni peti yin mi nge ka report ka tie si anti wa na da gini no te me ganwa Latin anchi report penyo completely. Ma ember Latin eno very shocked. Ni any por pen kumano obe nama
third last dang ma der ma dike dang ma rio ma chi ma the last one ma chiele okay dang mi chiel ki pia bichiel dang na ma mi ki pia bichiel ki na ma mi ki pia bichia bungwen kriemo gyo la tien chani na ma mi ki pia bichia bor chiki mine warning latino bio wani report ka pia ki miyo chi wa chiki kawa dak chi wa gam ki school ka ma report ka ti te chando endo na bedo do na ba chi dong ma dong ke dong ma ki bi dwa de school ye dok wi chi wi la ne ka report ka ti te gena ti te chando ma ki tika yak chando ki dun chando wa ka jimi wa ki dwa school ka ki no report ano dong ka me da ki yeto no lo tu mo dong chiki dwa la ti ne school ento la ti ne chiaro ti yu mata pe ki da be di wie be pe ke lo mo dong ki wai kon ki dwa ko do ti tem ki ta pe ke riamon la ti no chia chu kar ki kum dan mi pier bichiele don't na ma kon pier bichi ke o wa o lo dan mi ti jo ma tin cha bu lo ne wen la ti no chia chu nyang ni kar ene pe be ka ti mata eni fu no lo nyore be ti lo chi gana ti wa ne gwa pi jo ke ne gwa la ti an wo cha da ni report ka pere ke nen la ti no ma be ti an cha mo ke ne no en la ti dong ti ka ne ke ma right ma e ti so da ki go lo ti an be na pe konyo cha mo ke ne la ti mi ro fu ne ke ne ki bale mi ne kar ma chiel u poro ka da ne ma de do ke ram lo mo da chi ti ma te ba in ria in lo jone en yo wan pe pa ni ko ti na ma girti ko ti na ma chiel kuma so wa ti ka cha kon ke mi la pa oni na ke do lo kum du fonye kira na ka ni school wen mo ki kan matika mo kan school wen gi bejo kero ma pa inte latini ikero school ma kero ni twar pe tam ni school man ki wa school chane do ma be lu fonye kuno fonye ma be lo lu fonye ma fonye kan lu fonye wen ma ki fonye gi wen gen gwen ko kwan ki school a chen mu kana kwan ki ma kere mu ke kwan ki chambo no fonye ti a chen o gena gwak no par gwak duk mo ma chal mi library no pere school man ma da na school ma ti char to en school ma tan no gwak no ti kere ka chal in la nyoro kera pas ka wai in la nyoro ira yemi na ne la tina ni etika kwan ma be pingo to ale jo ma kwan primary ginu mo pe ka ma tika fonye ne ma pa ki nukta ki kan ki la nya ki la po ki la met la nyoro ma penge gine ni la tina lu mo kwan ngi ge mo ben ram fonye lu fonye wen gere ge fonye ma be lu fonye gi tiki pa pian ni pe ki tika cholo mo char gi ma be to al ti wero kero me ber ki yom twin me fonyo lo te am ka ni dar na ko yalla fon be mi ko fo ki de ko cham che ko fu kom fu kala fon do ko chak bion do ko chak fonyo lo te am i cha ma no mi lo te am ti ka tourne la fon ti ka do e por kala fonyo ma ti ke lo te am be no dong yel lo ke dong do ngata ti no ni le mo ma ka factors manotika presenting itself ma wa lo tin pe ke tika concentrating lo dir pe ke lo fonye pe tika concentrating duata lo ka muchar lo ka cham lo mi kwo no wen no tie kenyo so ka in la nyodo ma na ka in de dier me be la nyodo nyo ini gwa lo tin ma tin mi ben bet ki chaw me fonye lo tin ni nem ni nem bu ga da jimi wen tika warati pe wek jimi wen i ching lu fonye agwa a bir kilo ti amati ti ario ate anyang o ki bod jom kene ma no lu dir ma dong lu ti angu dani ni lu ti an ka pe ke wek ching lu fonye ka fonye wi ma government do ka ropin government lu ani curriculum eni ki kene o meti lu ti an fonye ko meti lu ti ni ko fonye ki mama kar kan ene be gina lu fonye bo fonye gi kita that government do kar ke ministry of education do kar ke now che log mati nge kono ma in penge enene kalu ti an wa bero ria gu be doctors anga gi ma yeyu gudi anga gi mago bero la loi public nge facility anga gi mago bero lu chok yugi ki town te lokane pe ki meti lu ti an wa ka to
down wing to doctor, down wing to minister, down wing to MP, anga am lawyer nga. Te lo kan in lo ka in la nyodo mi de ngi cheikh edini in kar mi in da fon latini work latini wata o ki group man ma donc designing ka en in mi ko nyete mal man na so ene lo ma lo ko fo ne en ma ngi ni tikati me en ba me ke ton na ne ki waje ke en lo kum me camp ka to dani camp ka ne me de wi mana oni ye kano yang wang ngi lo ka camp mi no poti me to ano kano beni beti tonyo beni gino kana pian camp ya idung mo balo jimi wen balo culture pa dano wen balo gang pa dano wen balo tuar palo diro balo tuar palo tino lo tino gu ti agu ngi ki jimi no lo tino ngi ni ki mi jimi no ki kan lo tino ngi pe ki furo lo tino pe ngi ni ki mi ki kwan ma tere lo tino pe ngi ki mo kan sino jima kumane dong balo ko padano wen mabitara chuli kar malaj tutwal min dok kita ya chuli bi mier dok ker madong kita guru be do la ke city gido don dong pangi kama dong bichere tidong pa bichere ma bo tutwal dong da giro kumana ko ya Yeah, so yeah, one more point to trial Christine Pimio log me kwan to trial about ponye gingo magin giramutimune menaro beneni lu ponye paramutimu jem tichu tijem ma pol ma in ma chare la nyodu ine mier ini tem ti guri ma pol me kwa padano ma pela pegi ponye gang kwan in ka ini chero mun kila dinni kalimo wayu kalimo wat eroni ki puonyi gang kwan eroni pegi puonyi gang kwan but it is an important thing man naroni in miro ini bed ki wat pien wat eroni ene mio por social support ma indigi wako beru guri me kuoni pien in ka pegi social support guri me kuoni no ti week Chidong lutero ini chero kwere ni ba cher walim neru mo nyu neru mo ni biro limu in wa cher wa neru lim wai wa mo ni ma in miro ini bet kuma gine ni petim kumero pien ka ini tim kumero kela yera munyiti jemma in ma jalla nyuru ini punyo wong makaro ngo ma gi punyi kan kwan enu ni ma jalla punyo wan waloni hidden curriculum. You know, there's the hidden curriculum. Mamiro gi point kin me kwa. Curriculum and magi punyo and mati open gang kwane. Titidi mama. But the hidden curriculum magi punyo dano kin me kwa, kin me waro, kin me nge wat, kin me nge kin me ini bed kweri ki dano tima bola de da magi luoni hidden curriculum. Chi enuni in machalo ala nyuru ina ye miero ini tim si don kombeni ne miero wa chet don wanen don kibot ma Dr. Caesar Achaye ne guri me kwan ma ki ket malu ponye kilu nyuru ma romu julu kilu terong di kwede guri mo ma ket ma en bene kombeni ni tie youth counselor ma konye lutero mogo ikanicha kakama NTA wak eno mine wa guri eno ni pien you see in rom biru riak kera ka in pela wara riao eno ni obelala bertalo kudi magi choy gine wilaro petui kai in pe la wing kadini beriak ni ning kain pe piru gitaro mabe kadini beriak ni ning ere ni ro mi ko di magi joy we got we nya biro mer kwani ci cham ci en kira wen en so pira dak ni guri me ko wa miru be matek ci dong pe dong ameta kwanyo wen dong atawni Dr. Caesar en ngema be fenen tiyo gi bulu matero ma ginaro kin magen giromo ko kwere Dr. Caesar Achaye wa joli ana foi de twal professor a foi panelist wen ke foi dana wen with your win you would what get medical look man up here technique look me kwan and
Jo ma ulo wieti ulo tek. And ulo ma tiga katya da any kin ma kuri me ya chuli me obiri chalo tek warwa culture ki puonye malnyol puonye ubalet twan balet twan belong lutino ko winyi lo ko nyode lutino be don't care school kago no report marat pege waje ko nyode mono nyoro kita jimo balle marat meda ma angeni enuni atamno no no wanong kar ke win lo pangina bishop o chola ma mo bergateto check mano actually check de bere lo ko check a bit ma rutino mi robe tere check enoni pere tek ma mi rutino be woro nyoro woro lo ponye woro diro o wieti dog miru go nge ni on la chwe tie miru ko wolo chwe be ma da Never. Pe what day that me very you medina the twal war here that. Ano mir kang poro I Carmana Canon I Laibi St. Joseph College Laibi Laibi will pour the no school bangena Dine Yubo. You know check tech mother check the school tie and one logo my in kaini or pay I don't school premise ma kira cha wai no mir be school premise no ngai no in de to ba lo do mir le yu be do no me cher ka no na mo ya in tim ko men no kidong school no tiki moto moto man mai no wajani no tiki cho ke latin ma lo ni melius utque utilius Melius atque utilius. Non more che Latin. And okay, che gonya che la baciude ni in miri dog nad ma be dog pire it team do ma be or become better and more useful meno. Che di bedo no e non peggy you know che ti mo pe ye e non lo pire tek ma da ni ne di bir nad ma be dog bene itu yelem kan pe ngar mo manga ma titi manen neno ke de be dong ana wa la yivi o wa tam mi ne pupia ke wi an mo na tiga ting me jema kumbe de bi abi yu be chal dan mo be da abi titi manen mi arbet ka penye ti da tam le school a chel mi robet ke tam mi ne la tina chel mi ro bet kama neno ni mi recere yene pe moto ni no terbero pat dore ke ma wa chala mele yibini donc amiro mi rak chalo la nen kidana tigati kilo teno ma kuteno ke bulu I kanija kono wa karo ni la nen ma piera te ko twane ni obedo Yesu Kristo Yung Yesu Kristo kaya mo water fal and biro mo be the tin don mino fonye na wone awai wonder where one of my child will the chudwa my Joseph fonye teaching fonye war bene donc en kai nena jiri I book paluka chap Mario buzz mapia big Mario and when ni yizo don no rieko yute bene chala tina wobi don mau yute o aya kidum no dear machine kiu no dear menga medini ma no eno no woro rubama tek med wer dong ma keroni gina ma mo mir bet chalo moto wa ene
latin acel miru ye area area ma en atwero don ye me no rieko area acel ma ber chala ma ba don ma chala mi yutini yo physical miru no tama chet ke kenyo kidon area man me me dini me spirituality in your dini miru bet king on tam ngo ma ne betemo kidon area me o piru ki down ma be ti lo ke ni en ka o ker ka lo ni en chi mo ni gol no wan no wa le en we a ti tin ni you ker dok tek toal ka tek toal dok bir we you we ko be bo pore bien adok tek toal dok ba le swing yo we a no pat ver ne we you ni wa be ma pore be ni ki ma ne dok no en per ti ne ka timo ke lu yung twin ma tek ma de dok ben be wa ka me be ka ti ke wor ni ko me na ti mo gen ma ki ne en won wor ka wa ku bok peren ke ma temo ci donc latina acel miro bet ki ngo en kim you know goals ma fer kogne wero ke twin goal you know le pogne miro le ciel kilo nyodo you amagi tim yo ma latina cherie twero be yo me wero yo me tijanim yo me war yo me medini me spirituality ma tamani bikon la ten ma tek ma de yen be kala ten ki ma yu kede ka ki yu kede ma en beno en beno kero tam ke o beriye ma yu bone en dok bene loro en ma be ma de nhiều quặng nhiều lọc bị thả độc qua này theo có mà vật thiê cái không bị đi chalo gang mà anh ấy có một bên lọc này nhiều mà nhím lúc thiên nó man mà có cái nghe mồn mà kiến đúng ye dục ye dục book mà check có không bị đi cái check book cái đúng standard cái đúng mà par được mà không bị đi qua luôn cái này go này mono nyuro kama dong tekpe down on choice ke dong dong kero lok ma pon ma da chi atama ne be ne ket twin wek pon no teno ke lek no teno kala pon ki do nyuro riba ka chel wek ke lo no teno yo me woro lo no teno yo me on the teaching dok ket twin teach ket twin fan ki pa lor ma na men Yeah, so one more point to tell Dr. Caesar Chaime titiwa ni one better no watigi guri wa metekwaro check chalo ni in mir pelok lok goba in mir lok ada kare duchu pere in mir ini bed la war mai war dan duchu in mir pe kwal ko you know in mir pe tia le che jambe igini duchu ono bene tima charo gure me powa we la ten ka dong do en do ngeni an mir pa tia le an mir pa kwal ko an mir lok ada kare duchu an mir pa lok ko ba kidong an mir pa na ting ali so all these no jema pigi tego kidong kin mukere mer mara kwanya gi ngoma enu logo ni ene e log ma education one ben watigi jemi ma jema dek ma pigi tego ene latin eno ni riago ne me witika kwene latin ene ni chwinye tini ning chwinye leng chwinye be maru dano kidok bene watamni latin enini romo timo ngo gi chie munyiti in mire ini nen wi latin
riau me wiye ti la kwene chunye kono chunye tini ning chunye leng chunye be maru dano maru luore kidong ngo mor malatin eno ni romo timo ne gi chie pien ini romo no jo kere tino mit maru ba mini gi tie ma tere wigi kigen gi romo ko kere jo kere no mit maru ba timo mi chunyi bede de ti eno ni ben ini romo ko kere jo kere tie mit maru ba mini gi gen gi romo tim tie ma bede de gi chingi ti eno ni bene ini romo ko kere ti man jem pigi tego ma ana tamni miro wallorie kigin mukere ber ma tamni no miro wawaj wallorie erani ngomor magamente rong tiga timone chincha ara chware je mogo ma i site wa kan menaro contribution ngomor magamente tiga timone chi kawan wanero mod gin magamente tiga timone bene no che ini nero chere magi mio pila tena acel pi mwa acel primary school chichile ngeli piara rio mi Uganda ma ero ni ka ini ilore dollar no ti dollars abi gi point gi mo gi nuchu gini ka ini ilore pound sterling no don kwak ti pound angwen ki nuchu ne mo so ka ini nero ngoma gi mio bod lutero i gene ni muno wa gene pound no wa piara ngwen chin ke nen kon kit chete ni in wunen ma wunuti UK nyo wunuti America ni ma dollar bi robo wilingo ka in cherkere chuk Ba. so one minute watika neno neni you see the investment ma government tika timu ne pi lok me kwan no che man dong ponyo wani wan ma che wan lu nyodo wan mer watu da menande lu ter ma para ka pe lu ter ma pe kwan un beru nero dong bena po bene tilo me kwan nong tu twal de Uganda competini kai ni na po ma ti kwan ini tu nero ne mere ma Roma nyo bene kara apartheid mono yam ti botwa kanyi South Africa Lutero ma dong wegi gi dong nyoro gi dong pegi tigi gin mo ma bebe ni dong gi weko dong gi tika kwano kabiru moni ni ma dong peti ma be to twali Lutero ma gwa ching nyoro gi diak ma bebe ni gi tika weko dong gi tika kwano school kama beyo in ke nen kong yam Dr. Caesar Chai tikai Dr. Caesar Chai gi yam go chero ko kwano entire school watiki dar ma pol ma yam go cher ko kwari Caesar gi Caesar public yam go cher ko kwan wa igine St Mary's College Kisubi chidong ini nan kom kompeti latin men maramu agi madu pe me cher ka kwani St Mary's College Kisubi kim madu pe you will hardly get it so ngoma tika timme munyuti dong the majority dharma pool in wangdom gi condemning gi dong me kwandom kabiro moma no gi mo pakai anyuti ubere chincha chalma a primary school ma gene ni gino pe matika timme ini nan ko gi la muo tigi luter marom pie eli piera bijwa bichel magiti kan kwan inera makwano chakala wu maja enini cheng baraja luter Oh. Ya, Lutero kira gi maromo percent ma bene pe o apa na go chirga. Network na dit professor take a yenga da ko berne wa anane professor do ko mere nyam Yeah, Jimmy, lokma professor te wadene ni.
Lok mo professor tie wa ne ni le tieno kwan tie chochok ili pier bit mio no go chakwan i gine i chabeten mo chakeni ento como tieno pier bit ili pier bit mio go chakwani the total gine eni ili papa kana chochok ena chakwan ili pier ngwen ni food itie korogi bini gangkwan inen kong the kind of disparity kitano etieno donyo kere gangkwan it shows interest but no tie you don't know school fees be no or you know so motivation more mutual latin gangkwan comedy no dog knock off you know professor tia wa no just been a kind of things but it make comedy he actually kuja. Okay, very little. Anene, labo, wachiro uno waneno, wamarpi manak chwa duka maneno gen. Lom kama tie chawarong tie ma chero gere. Kwana machar will military chwa duka ini pe icon and no kar me subscribing me liking. Dio lang en wa kacho biano live ni mo ken no ini beru ngara chel makwan no ngeji an richot la de ben ko yu pede ko nge any professor belwa ene biano kam yo tamana nak che wanano ken mano yup te wor kede pe agi kenya wa chero nano commercial break tetere che wadu wa america yu patie. Meno kopango African safari ano mati Uganda ano nene ulto no karo me kedi cherga nen safari Uganda nene kupe kopango gibe nene ulto explore mego bero kawa ala de professor lu ema duka ne bien mere lu nga wa men wa eno bien chiwa nen ket mo ram mere ke yukere afo beta. Yeah, sorry, andong network atin piti maber. Tual ci utima ye kija tija mapol ma dong atamani Jimmy kaindi naro gene pedong tima gen tual in mere meta kwede pier no dong chao keneno andong paramo biro maber. Ci ma giki dong wano no beno wati dong chero chichok ye giki dong me nero ngo mono matika time tutwale malupe kia dugi pen enini kidak pa lutene gangkwan una tika wachi ikom lutero ili piara bijwa bichel mago gene ma gitie gangkwani la mo lutero marong ili bangwen giwi ke kan gene kuchere gangkwani nero me skut ni me gangkwan me chel man yurni dong lutero dong miri mo me kwan mo ma dong timagin to 12 packet ikom lutero ya chel ya de ma 1% ke kan Merenye. So division 1% again national total 14-15 anyim wadong pakada. Yeah. Yeah, so anyim wadong ti machol to twal ka ini kingo madong ti ka time enini my school mo achel tie giluon ko ni lala kono kwene lutero
makaron ni chunebe ne gipegira mono wa certificate go no grade U in ke that ko ba certificate be ne pakane mini dong any a community like that one dong any dong community. Yeah, no nen maleta dol ket mano school maduong kere ne weng no yu pole weng makaron nu jukolo no winyolet. Tadi de ben ngeo tie pajo iti gulu kubere iram min wa ol topida ke amaro madega ngwen ngo matie ga timene to alagan kenya madalo me kwan. Yen wan kan ko winyo kere no ya kwan non ganti bala kere ne o problem kon fanya o problem kon nyoro problem kon society lutini bana. But chamu kan in mane nano gane in ni wen chamu kan iram min wa ngo matio de tole madak elokom kwan de ben ajuli ko mer bien ko mina wa ketungore tama megi ajuli bete For tutual moro juju kachel ke dan matinen wa ke wa tiene ini ana for tutual dung maluk lokom kwan lo to kwan kawanero results mudu en paklaja bero magu penye mwa wakati chichamo kene no chalo ndere chu ko ma te kai nero kita yu kere bot penye mapa pat madong palare now kadong penyo dugu kama enoni mapat ke ko makoni wan wachero ko ali enini giango ma wabi kwanyo wono nyo wabi neno ni watiu kere kikal modugule eni meneno manongo ma waramo ponye ye dong pen ko ber bale pol ka ber bene marie dong tutwale yung yung pade agago kakacha kama jemine dong po ber belo ange mere wun ma ber kanezale eni tijem na mukene dugu ma ber twal ando mo bele talo chok ipade ka kenyo enen gan kwan mo kenyo rie chawe nyuki ana yang no ipot wilo tiano no tio ne rat ka enini chip ana mete alo kom jemi mukene ma mer wakwanyo ye wo majale enini ma wan futin chandek icheng baraja ki pade inoni tila kor jomogole en man lu kuma gitimo en potea patani ikaber mo ki pade gen go bero guku joni dongi tiga nyu jal kingo wonu bi ka wile jeme ga uti cher wona rama e ko ngo again ka parama ko bino nya ka kan kon ki bion kitimo ki tiano go chene kitimo go chen lu tiano ya chen nya a dongi timo to mo ken ya no ne dong mo ken ki ne ka da ta ma ko gi mer gi dwa kwang chen gi si lu tiano go school fees so what school fees kwan ma chalo nyori rom beti dong no tij wadong duong mada madong no pawaram chero kaneno lok me tioko requirements nyo school fees palateno eto kineni gang kwani mawan ma ticket gi komalo me na ka eni gitie ki wani bang slip ma in ka in la nyori iromo no chulu gini eni ichama ini twer timbe yula bakluti ka to ki school fees bien cheme school fees o wa wachu beru chale wachi chien mo ye kama mer inde ni angni loka nyim pe ber gen mamo mer ke bonye ini tem to ki school fees chi biner ngomo bitime wang ngene wangal irupe kilo nyorini wango lewi wango balo wa me kilo nyorini man chalo in la teng mano iti gangwan atam ni lu nyore umiro ucha nero ni lok mudak me wan pien investment ni keri ko pala ten keti ye chwinyo naka la ko lo chawa dong pe mada an ban be chero ka timwa kwan chawa
ang ini ka ini chero da kera di money ini sanchawa ni en lawyer money mala tien ko chero ci balo school fees ma mega na na be pira te ni in machar in la nyoro mir gen la tien kwan no i chagen la tien ma migi charo ngat mano do teki maramo tim kene eno ka do lok ma school fees ko pata tie do ka che go in pe no liet tan school fees ci ramo weko la tien kere to ko kere ci lu tino ka yene wino ni la tien no la tien nak beno tino ti wie ci cham ke en ka tino boy wie ci wa ko ci tem gi mama tino en ki school fees en ma ini chwala ni onyo gwa ke requirement ci na american ma ini miuni ana be bo ne chalo bedon ki chel mo ita palu ini mo ma chunya chwe tutwal ma chunga wilo tiang karmanti ka wote safari kamo ma la tien ma ngalo la wor re en non la wor gwa ne don gwa nyo rom melo tien lu wede gini la tien en gamo ki la wor kun wachi ni jalwe ngar mo ka don putti ka gwa kamari o mir be to lepi ko me tutwal lu tien mo ga bera bor tuya tu ki awe in ke pin kan ko na amira makchie kama inu bobo ki ngwai chiltian tian pide ram piem ke ngwai tutwal rien wa ya to mo nyur ningo wan chal nyur ma pat ki lok me gang kwan mir kan wa chego wono kwany chawa ti lok mu ken mo mir pe ki ber ka lok iti tieno pien lu ti ma ga mo ma kache ini ber ka lok jima reju enong ber ka nga ka winyo en ni en chao a kertu ikin jema en loko wa donc en loke ni in chalo la nyori e mi bet inspire acel bor la tien we la tien chak no ko ki kom in mo kiri in la pu kono in la ko le ki la ko wa kono in ibere la yoblela inyo itimo timo ke kan magor gor le wekong in spana chiel bor la tien ubed in donc kala tien gwa koni o chako neno in wa nyo wa yes la tien gwa koni wa ai anbe kana adon ameta bella ko wa pe kwe we dong be bella ko wa en we ko wa irwa la mal we be factor me wa we ti factor ma be nyo be engineer ma manon nero or kori me eguni entimo ete roma la mal mi bore tam ma beju chunge kom nero la tien na ne professor do waju mukene gwa nyo be na in ila yoblela the same thing iram we mechanical manyi eto no penny obiboka yoplela kiri tenguri no ini konyo me guiding and you can jema and la tien tika nene so be the first generation but la tien work la tien ka ko and da bene watching ma no oloto ini ber ka guiding and pen ka ini work la chicham ene la tien work down we mo da dit o berge ki ber ka guiding and la tien chi da la mo na komi piene no kwanyo kwini a dan ber ka ker chwingi kom le tien gi in pelo kergen mo chila tien be dakhala mo ne e wangero jay don cha marne bion mo cha pe ni wi at mo en ni gen ma pa mera bol ki ngar mo ken now kado ko ni wap ni wi wa an amera mi wudak la bola chel ange ki mera ki def tim ma ki jawa kwany mo ni wi la tien mo ti bulu ka nanen ki lo kom lo tien mo ken ma kwar gi chere e at mil ini don right lo eni la tien mo ti di city la tien eni ti DJ me armiel eto mo ngeo la tien eni ne mo ka be pe o par bich ka ini nena o mi cher beti S1 2 gi kenyu gini neno et ni no la tien ini DJ me armiel igangnam an cha la kwet cha kene por ken pen kilwo an yop mo kene
to wera wechu ma nero latini tikere ikom machalo DJ madong tiga rupo mi kicha chero rema liet twali koma mechoron chan ma da a pega ke ketwer mo onyo ke kedwan mo ma na rom do kirwet ka kenyo icha enuni no ni amala chen chamiu chalo feedback ki yobot an chi ingo enuni polkar iyo chalo tam pien per wajal a wek latin en ngwa ko ni no wore ko ne chi ko dokte ko pe yero dor ke dangar man nga a chwal kere wore onyo nga weko wore tim kere gin man chi dokte ko donc ka lulu bo chako neno lo me kwan wa weko kwan non ko be jemi man kwan for a purpose ma pe kwan just for the sake kong ben an ben chul kwan piane la nyoy diti way wa chul kwan ben neno jirani ni nyukwa umegi ni anga gitika chul kwan pe gitim kama enoni kwan chul kwan with the purpose wa klatin ben kat cher gan kwan be with the purpose ken man nen lo members mukeno ber ka wachni pian ka pe chwa bilanyo me chene no la ti da go chino no cheno no ma ben no itu no ni do no ilanya la cha okay ne ben cha in la diet chunyi ko ni be wa cha chunyi cha chwe ben no kun ka ngi ma be da pero ni no be migi neno chi lo mes scholarship kada lulu kere lo mes paneno ikit mes scholarship petie palo chanen jom kene professor nanen wachi lutino palo lanyo ene kitika kwan gang kwan me the same apply to this scholarships enini mono lutino pa joma gitima be ene gitika no scholarship mono kiri ba ko penni kidong ning ene gitika no scholarship eto one mawatie mano ino latini mano umiro on merit umiro unong scholarship enoni no payout no do tiam palulanyo nyo tiam pa joma no gitima be no gutiago vous mes scholarship no weng chi one ku be ini one nyori wayo wang wa textual wotiam ma megwale ini bu chiati gang kwan bu kwan ma be wa lugu wun ko lo ti megwa naka ka wat me rar ma tie ko ni academic day kono visitation day kono nga gini ini pa wat cher wat dur cham ke ken wat tu water mere dek ma duong ba wa cher mere ka cham ke ken gang kwan wa cheru ni en wat yu ker ma be me cher kanen lu gana lu ponye manutika kenyu ole nyam lokala tien kwan na tien ma migini tika tim ne ning lokila mi tuer kila fon kama rom dio la tien ma migi ye ka bene ino no rie rom ti bene gin ma iningeo about la tien ma migi me sharing fon no ko la fon kien ma nen kien ma guiding tien ma migi manoti ching en mono ka pe watimo kama ni chuwa bir wenyo luti wa ma generation ego ma watike rewli ini pian wo ki pe ma ago ko bir do nya do wati mali do nya man ku bi do wa do nya ci kaw pe wa be gwa wa bi chulu kwan men me wa bi chulu kwan me fonyo luti wa me berago wa bi fu chulu kwan me fonyo luti wa me ber malay wa bi chulu kwan me fonyo luti wa ki tek go man gay homosexuality ci wa gwa ke wono man lok pala de ben atweya beretal la de ben pe tam be ke lo be ma ke lo kain pien kera waje kere ono per te no win ket ma mege ngo matika te mege pa jo kenyo
la mienro Christine na yo chero mo malaga jane chelo Christine ti mere Christine lo re eto ko we chero ga neno inge lo ka gera wa lo ma pol ka enni chawo be dong tie ma chero wa nan ka professor du ka enni professor wa jole da con professor ange la de Yeah, depend andong atamo gin mega dong tika yenge dak ma karotin. Sida atamo ni madong put pa balo kar tutual waj wiye so I don't know nen atika lo kom kwan ket mano dong tikwere chi dong beno bino lo ma bejo ma pol karo beru ka ngole ki bora aber ka winyi mukene chi dong amir mere girne dong wa dwa ko bod jimi wa dong ka ngole tutual ki miyo la nyura reo ikom lutero magi gamo gi government scholarship igulu petit latin mo ma gigamo ma ag botwa ya Acholi government sponsorship mini scholarship ma government miyo kadwa chen makuman paka ikom lutero magi gamo gi chalo ilera university no tila tera chel mo ke ken mo bedo lama no pano kono school money ni ilera town ke era chel likolom bagi gamo on government sponsorship mukere ni weng so kay ni nen school ci do ngiri ta ko penye ke kene ni Dr. Borre College gi tika temo komboni giti kwene Lao College giti kwene St. Catherine inde cha penyo gi we don't again inde cha penyo we ni kitu mai ti kwene why you got ti kwene Gula High School ti kwene Sacred Heart Sir Samuel Becker ti kwene Lao College min gine la yibigi ti kwene so inde cha penyo wani ngo matika time school egini But naro beni primary school mo magitika feeding secondary school mati region wani ki pake. And secondary school wani magitika feeding university gilo teo ki pake. So wachao dongi kwene. Mirwan wachak menaro ni our primary schools are once again strong. Our secondary schools are once again strong. Kaini no in Kenan Kong, I think the whole of Agoro, Karwa Division 1 Mupaka, Paluga Division 1 Mupaka, Mariupe Division 1 Mupaka, the whole division. No Division 1 Mupaka. La mo ikomdaro lutero eliba ngwen gi mia chel gadek mago penye lutero pier ngwen we are ke ken geno no Division 1 mapene the majority 70% go a private school pagament ni kilo okay Miniri is less than 1%, up just about 1%, and go no gene. So indi tika nero ni nero kama leng, nendo mer kama leng ni ginmo matika timme. The chalo kwan in these primary schools packet. And not only that, can you imagine a whole school, more than 3/4, gino grade U, mabene certificate repereni, adedani. So all these are issues ma tila nyur manyuro ne. Gin money ni peti ma be. Ibol nyuro. Gin money ni peti ma be. Ibod lu ponye. Gin money ni peti ma be. Ibod gamente. Gi one machalo a society, government, law enforcement, political leaders, lu Atam ya don't worry Jimmy, madam put up sorry. My network is just a menace.
Better professor, better la did professor. Bedor you matien ne better. Ai kelo ma better da mai idua ko wa niang ma be wa ko to wa kelo you pe body in meti wa Kenya. Now you mukane we be on board ka ene o chapet. Mano wanano kit no mero watimo madara lo pe kwan ket bet po lo ye pura mere ki cho comments ni ma ken now o winyo lo pa panelist ka chiela o duju madara lo me kwan Jimmy Kagam. eh Yeah. Yeah, no da poro ci palal. Madam Professor Tiago Loke. Na mi penye manak wiye cham kembe penbe beba. Ketika andung tim ala nyodo. Ki gang ku jama tikelo tian ria de ma mi ko cher primary school. Chika winyo lok teram kira analysis ma professor kubero wajen. Lutia ma wen kwani government school. And kira da winyi ke petin la tin mama kar class a beer ka dok man do be ku man ma bir go no ku man kwa wiye kan gi ma ti ma kan wa ku tunya pitin ni wa kan no da yin ke yu mu kan per ma mi a chak cha le lo tin ma ka kwan nyu ma a wa ka wa ji tin jo kan pe go ne ti amba Professor Gamene o Yes, enoni gawneta pien kit ma Christine kira ini nara wan wallo yeni miro kan wan nendo ngoma tika timme I family ngoma tika timme I gang kwan ngoma gamente tika timone ngoma tika timme I community chi ini romo nero ni in machala nyoro ini timere buremo mer matitidi Majim muken ma pol matika timeni ka dano weng pegu chubu dogo korigi menano ni kachiel wanano ni lute wa kwano indong miero indi tute dong indong piri keni menano ni latino kwano ka gin moti ma ina romo timo ne nano ni latino kwano me chon kwan pa latini indong miero ini tim gita menano ni latino kwano lunyoro wa yeah network pala de professor da tema o yenga mana now o da bien ka enne manane waje matung bara bene ngeo professor no keratika waje kedene Christian la gamen la nyore chel menene ulto ito menene la tiano me okwan gang kwan kere wa kere cham kan pen la poni kan miero ben contribution pa lu nyoro ben wa no lu tini u kat pen professor kan ogen wa mini da kira chel chi tiak ke kan te explain ke bot Yes, so ken ma ti waje ne no ni obedo teach wa duchu down duchu egini ken ma ni stakeholders egini duchu miero ken ku ti idogo korigi menda no lu ta kwano but kombedi ni indong pero mo chero ma chale nyore chel menda no ni lu ponyo indong miero ini tutte menda ni latino kwano kanero ma kwaro romo miero in latino kwan ki jem mukene dich ma wabedo ka loko ne ya ngej menero ni ini miyo kare bo latini me kwan ini nero ni latini miero kwan che ka ini timo kumeno oluto latini yeah olo tola tin ram kwan kache inen ngar chelo tote now work dong a professor anene la bomba kar wa anen no madano che kan cha waje ma magare ko ngai cha wati mo tumo ati hare wa olo to ba wa cha wa pa ter cha de twal dano ber dong nget jo bugana mer cha kan ni no be da na wang dang tikan ne okay okay anene no ma viewers taken church ten papi bere care manure on the screen. Somehow there's a technical issue on the comment section. Mapete and urne on the system, but bit to make one on a chimakan. Area deck mana matie ka ene. Okot Derek de wania for matek tin doc aneno lukarana kalaro lo kom kwan
nyamo ma atie Entebbe town no wadwa for board in mate Derek be berkedo kan lutini onyo ni en balo wo anyway ti wal ti balo kwano meg mate achwer chwin eno mate ata pingo ma tiga time madala me kwan palo tena no kinga chiel Facebook user Shira Milan ate wani I believe in mio chente me gang kwan ching la ten kwan pebe mano madala ko ngoma di beno wajo mano tini ngari yo potea konge gena gitem ni nya wie chidon ke chibala bala makwa benan en pe gena marwate kolo en bana tiga merege che kai ne madare lo me kwan ma university me no lutiano mano birana scholarship and a government ma ke lo wa mego pera kolo no ne kom kwan university kolo ba lutin ma no ke tunka mu kana ma biano ana scholarship no mego ma wa pur chenye ni wa ogena kolo no ma mego marom no scholarship pere biano performance ma be mena cham kano pere comments kana in my tiga lo wa rom chere kwan comments ene ko now werda biana wa tam magan fo pe ya wal ma me wona nen bana ke loga chila re mo maran wa ne meji on twin en chiar bolo tini pen o winyo kaba gor tie ke tumbolo nyoro kaba gor tie tumbolo fonye tumbolo tela juma jio chek e kepeng matung borban lu tiano kon ngom kene mo waro mo tibune pen kedbere ga mo kene other factors tie one waro mo timo ngom kene wa ben wa bien no elo ne malo now and my personal experience bodum yen I believe ni kache nen ngat ma wajo yo ma ena woro ke ye cholo to osiaro chitu ji do por ka maka wale leng olo to ini mo ya kabo kar ke ne popero yot but olo to o kamo mano perajo twal ikar ma achako kwan ma waber ngwej wen ma jo kana mo kwan ne me chaka eri jomo chaka kwan eri 9 gen ni ma kam chaka kere ni bini 90 luen nung mere matake ni chamo kana kwan pe chabera chiel chibet ma rio no ko wu chero ko mobile na war bobom no lutin ma pol go balo kwan matake kare ano ni ento mo kana furo to kwan ana no kwan achiel P4 P2 ano P2 chapa ma der P4 chat no P4 chapa ma der ber not being ni no ming ma pe wache but e kwano chabera chiel kanye bero gang pe dwe ario da cher kwano pe ko budo cher kwano ta yat mane pe chabera ario digida wenya gi gwaro ko boda tunkuja of course kwan pe kwan ente noni kagi yabo purwa gwaro chero no ma buka chelo tuyo chawane buru what ka cha men yoga o chore line ma kai na luen cha pe wache but polutiano kwan go bari kare ani now ko bere lortieni lutini ma ko chere lum kwan go tuke lum pogo no kar me kwan pian ge mar ge bar kwan ge of course otime jumu kana chel wan go bere ken ge bana ate no ni mo adu po me dar gan kwan bana jumu no tin wati yar kwan achel kerge chincha wale gen no go kar ge tian nim jumu ko do ni senior ano mera du acha ke P5 ma pol jumu kana po ye be kolo ente no ni ngat ma tienge den ma believing community the community alone don't know nyinga chele kare believing ya yen ma I can see something in you may ram beru ngatomo tomorrow dare chigen ket ngara chel chamu kene jo ka chani ya en muze lo amerike lo pa zero ngagene but pe put in consideration ngare ma tiga kero chunya ni ngat
oloto anyimo me obetieni pingo wan olotini polgar pa wata ini kolo pero manani after all ngom tie wa fu wa cham ngom kana mamero kombedi ni kere pu eka bara yo inoni ni mero manone mogono baba de pen method me fu pur watie ne all method ngom pete ga ye ngom u berga tich kere o pe kar pa ngom da ko pen ya itige ngom but gino mero mate o pat pe now in machala tena chel ma food pe yare me tiga kwan kombedi chamo kene nano yo mo kan pe me chulo kwan no megi la nyoro megi tie ka fu mego tiga tero ko nyo gi tiga timo geno mani non lutini ma tie dog art kan tie lutini ma rawang wana beach na wa megi chulo yan kwan in tie me ramo kwanyo kar ma megi yue ramo go mara fale ibere kor la nyoro megi no mer ko tim gi mani piri ka kwan mego bale wani babana po chula ente tigi ker me timo geno mani ci tim gi mani me neno me konyo ko la nyoro ma megi wer bene wer gen go rwara kini ko yo ko nge wai gwa mani me noni we ba no mani ana kamo tio pong wie wa chere yan kwa la nyoro mego be yele me no wie mo rem eno ni wer ini chere gan kwan pien tiga neno in kero chuni ko ngome timer neni neno ke bere kor ni a ko la nyoro mono bien a baba no bien jumano pe ke la nyoro megi ni kono gi char ge kwana inon no ge giving up yeah ge chara degree a go rongo bere go plan ya ngar mani futiga biena wa timatake ko yo wa kwan gi mamega that's the kind of life now job gati because they see no other option but kay lobo mod tie ngato moni ma tie ken peng no tie mini tan wacha la ten pe chere ken jochana pe tim gena kereni but in and yeah that's the only option me ticket me chere ga timo gichani ano pa mi dar yan kwan kera wacho ke chencha me ma diro wache ko chere bere ken ikono yeah I was one of the lucky one at the end mameno no mo ne ka timo pe ni kla bero mega no wane kwere wadagalo rem but ma after timo mo pinga gane no likely no scholarship ane wa chere kwan but kache migi pe no scholarship don kono uno tama migi ti kwan in ngara mane meti bedo pinkene anyoro migi para motimo ne well school fees ko bedo ni inoni mwaka chiel anyor mero chul maromo million maromo adek minimum primary school non babane tio no chegwa le mia rio mwaka chiel mo keno be no ikwana kaya tigi kaya matimo gano mane tim wala nyoro mego biano kon korie bian digi babane mamane kiwani watoto matimo mo waramone wa piero ini chamo wa roho yen arberi wi pian ke kwano ken makero mego chero giriena now ine chao blame ni babana po chola kona biro chalo ngarigi ena in neno kazien mame mane ane chero koyo marafale chero timo tile leje manni gwaka cherne in me ke no wilo gi canvas wilo gi koti ke karama ko mane tute chalo ngaro pe menon pe waya kolo ya pier terne olto mere gwako mi gerba ento tam mo kene mai ramo timo ne kunge ko mane mai timerne ya nyimo megi organization ber mapol tung kumalo well go beri kenan mot pol dan wine ya wana chule
inyo wan matungo malo ka pengar mo mio borwa pawaramo no ne ya wadono ke mentality ni ya mia wa ka chitem gine ni kong mia na kong ya ga tie eno ka iena chiel pe la your mindset ni ya gawa pa mer ke mina kerwe bible jo malego en gi ngeo ni roba konyo ngata konye kene chire chare normal ko no ene ko yo chitin ko bi anyim eno ka chire biro pe ni akor wang mangaro pino cham ge akor kwe so pemelok maduong in na tena chile ne ichung gi tina rio metimo kwene ka ira matimo ne ka ba kero mi ogiri ye bien bola nyodo mi nyod mane mai timo ne wacha no gang kwan matemer chere ti lipiara bor ano lipiara bichile remo ka lipiara piario ma cher gang kwan ne ngene la nyoro mo ken ka in la ten ma nyoro keren ken la nyoro mi be ko ken ngaro bien ka dwa bot ne go wa atiki mane enne uremo ma ngeo ni tuote men no gi mane enne ka tie bara o to neno we ngat enne ngan matao piera ke kene o to mer gi ko che panelis a fo yo mata pe fo no luak pe mi tam yo me kwan pe ne matin angeo ngaro chechel mate wa kucha nun neno ga kwene kama lo ga tino guru ko men lo fonye ke lo ma do ke lo kom gor pa lo fonye ke be pa lo fonye lo nyoro ke lo mo gima guru kom lo nyoro bene ke wala tela me ken gan ke waje ma megi so tin dano weng ngaro mai ko pere ma winya na win tim ma ka megi wer bi ma ka ni do lo no dong ya itim mo ne ma ka megi so angeo chawa timo chero ana dwa fo jiboru professor anano kamera mege timo lengo men wasiza amio bot in med moro lo ma gere wa chero wadoro yu matino ana fo meten ya wa fo to Jimmy lok ma in lo no mi na nen gi mi ni kar wa chona i kar ono en ro touching dano to twal mana lego juma gi ti winyo wani kong dok go dok YouTube kenyu go ne go win lok pa Jimmy ma be dan du ju tute kit mano gi mi ni ke kai tam ni mi tim gi mo ero mo konyo la tin mo kwano example timo pol mandan go timo kai idoko nyapoko sibene en kire enu si yana tamoni wapoyo total lok me kwanong furu gi kain but machana tina churi mirwo nenu members of parliament LC5 chair gi nga gini konen kit me nyamo lok mo ya churi ke kar churi scholarship ya churi ni wobe dwako ni ning kit ma jo me second world war yam go timoni lega na mera tie me gire eneno ke kenni ka yo mo tie ma romo chwala lok en kid yo mo ken ma in tar pa lu mera me kele lok in du kama leng but kite tichie watigi members of parliament watigi ke kwar churi watigi lu dirmu tegi ma yambe fut ginge jo ma yam go benefiting ki scholarship ma chon chan ba do benu nyap waten neno gi mo ma romo timone me konyo le tino fo to 12 Jimmy me mi example en ma ini mioni kira na ne na waja ni ono mi ina I chak lok na ne dani fo to 12 beretol pe manon kelo wa ya giri pe yumatin wa twala fo bot jumo ba lo waduju angeo jomo kana panelists mo kana pene an wangitien chalo Dr. Caesar Dr. Alfred Banya and Comber pe okara Alfred Chiwo Pajo ki Robina team ti Pajo bene bene nge Uganda kwa chawga network pe lamen wa Joyce and ti ki tino megatika rem so no para no kar me bien o kerwa kan
kedong me agiri tamane me rawachi in mati wenwa in mati gulo in mati chakwa tung kumalo Kenya gena chiel makanya mera mini onge matika bieno northern Uganda to attend the Luo cultural concert matia or the plan B lounge and tie gulu Kenya mel metekwar mak pare tie o makome ma digini come tie digini come inone luwe ma don chalo rap ko in tie Kenya ke Zion Path and tie no mena Kenya link no be tie o kilo miel ma bejo juman ma diro aguli wiki ko ga pa ko wiki ni kay put pe nan ga yang nene digini no kar me tiar plan B gulo olo to yubenne binano ken ma miel mete kwara chole tikere pe mandong o wayne wono ju jaka mala wan ba mara wono dara e chia dek manyen ke yomo ken mo be yobo rola tete go ko dojo bye bye Bella Corvedo, Bella Corvedo,